Uyu munsi tugiye kuvuga ku mugabo watitije isi y'uburengerazuba ku mugabane w'Uburayi cyangwa se Aziya. Uyu mugabo rero yafashwe nk'intwari muri Afurika. Uyu mugabo mubona hano ni Colonel Muammar Gaddafi. Uyu mugabo yavukiye mu gihugu cya Libya aranakiyobora, aho yayoboraga umujyi wa Tripoli. Uyu mugabo rero yatitije igihugu cya Amerika, Uburayi. Uyu mugabo rero ateye ubwoba buhambaye cyane. Kurikira amateka ye yose urayumva hano kuri Urumuri TV 250. Tukwibutsa kumanza wakanda subscribe, like, share, comment nimba ari bwo bwa mbere wagera hano kuri iyi channel dukurikiye hano cyane. Sharinga ino video rero, sharinga abantu bawe ubundi uze ufate agatebe wicare uyumvire amateka ya Muammar Colonel Gaddafi. Uyu mugabo rero yatitije isi. Bivugwa ko yashakaga gushiraho muri Afurika igiceri cy'ifaranga rimwe, ariko abayobozi ba Amerika bakaza kumugwanya cyane, aho yishwe urupfu rw'agashinyaguro bamunyonze. Uyu mugabo yapfuye, ijambo rya nyuma yapfuye yavuze ko abantu b'Abanyafurika bamubona cyangwa se bandi bakomeye nabo bagomba gukora ibintu yakoze. Muammar Gaddafi rero yabaye intwari ya Afurika, y'abaturage ba Afurika, nubwo bose batamwumvaga neza. Uyu mugabo rero murebe mutinye kuko yarateye ubwoba. Umugabo wabayeho muri Afurika ari igikange cyangwa se arimo gushakira agaciro Abanyafurika bari barakoronijwe n'umugabane w'Uburayi cyangwa se ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bikize cyangwa se bikungahaye ku bukungu, bishaka amabuye y'agaciro muri Afurika, bishaka kwigarurira ibihugu byo muri Afurika ngo babitegeke. Rero Muammar Gaddafi we yafashe umwanzuro arabagwanya. Yarwanyije abazungu ubwo mu Rwanda habagamo abakoloni b'aba Belgium na Germany. Yarabakoroneje nawe arababwira ati reka umugabane si uwo gutuga burya. Intwari rero ya mbere muri Afurika ni Muammar Gaddafi, aho yakoze ibigwi byinshi bigiye bitandukanye, nubwo yaje kumanikwa ku mugozi cyangwa se akanyongwa, aho Perezida George W. Bush yavuze ko uyu mugabo agomba guhirwa ku ngufu cyangwa se ku neza cyangwa ku nabi, akizana ku bayobozi ba Amerika akaryozwa ibyaha yakoze. Rero uyu mugabo ufatwa nk'intwari muri Afurika, uyu mugabo amateka ye aramuvugira nubwo yitabye Imana anyonzwe n'Abanyamerika. Gaddafi agiye kunyongwa yahagaraye ku jambo rye, apfa ari intwari ya kigabo. Uyu mugabo rero amateka ye yari adasanzwe. Ese abantu bakurikiranaga icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi 2020, mbere y'uko apfa mu bihumbi 2021, abantu bakurikiraga amateka ye ntabwo byari byoroshye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bindi binyamakuru birimo The Time News, BBC News, Ukuri News TV, aho uyu mugabo rero yavuze ijambo abwira Abanyafurika ati dore njyewe ndimo gusezera ino si yanyu, ariko hazabe n'undi muyobozi uzabayobora gutya.